Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nagpig sa lakit din titudo na idirabi Una, nagpaot pa yung mga ron dayjay ato daw. Imbag no awan tinarga ay, wano nailos di taturod ken bantay. Sana maliklikan day ta pasamak. Nang runa kat nagado ti pinukan dagiti nalaing nga aguging iti kayo. Maiparit ti aguging iti kayo. Angam addalat tamot mangilibas nga aguging di tabantay. Iranada ti aguging iti rabi. Depanda iti aldaw. Tapno awan asok na. Ngam arunan da kanumanan iti rabi Ay, nalaing da iti kalukwan. Angam numaminsan, no awan pangalaan da iti kananda, kapilitan nga aramidan da. Anya ti imbaga ti principal ken ka, kapitan. Ay mas daaw ka no. Tanagado ti limangan nga eskwela kalpasan tinapig sa ato daw. Apay ka no alimangan da. Kay tangarot ti kayat ko ama-amuan. Kasano ko makapitan, mapan ka iji pagadalan. Ay atap no maamuan tayo no apay. Kasta ka day. Ita ka din ti ipapanmaw. Una. Tapno maamuan tayo no apay nga adu tinaglangan kadagiti ubbe. Awan ka din ni kwarog dito'y balay. Mapan kami kumaijik pagadalan. Day. Apay amapan kayo iji pagadalan. Imbaga nga ron ni principal nga adu tinaglangan nga eskwela. Anya ti makagapo. Apay abasit ti napan nag-eskwela. Dayta nga ron ti saludsod. Iso nga imay na imbaga kanyak. Amuan nyo no sa diino ti paggapuan dagiti ubeng alimangan. No ijay sentro, wenno ijay amyanan, wenno ijay abagatan. Dayta nga ron ti kayat ko ama-amuan. Iso amapan kami kumakan ni kwarog. Sige, mapan ka ijay paradaan. Amangan no addapay la ijay. Lumura kayo kaniyang gail. Lumugan kayo na, tay tulod kayaw. Sa anak alumugan. Ura ibatim ti tricycle mo, ta sumurot ka kanyak. Abay kumasumuro takkan kang gail. Papananda ka day. Ije pagadala na. Abay mapantay dyan kat santa mo't nga agadal. Kamrunaan na, santa mo't maistraw. Saan lang nga eskwela kan maestro, ti mapan ije pagadalan. Ura siyak mo't akapitan na. Umay kan taintahan. Imbaga mapanti kapitan. Kat siyak ti alalay mo. Kasta ka di ang kail. Anya nga minti mapanta aramida ni Jay ayan. Nagado ko aksaludsod mo. Umay kakit din. Apay anapandakwarog ken kapitan di ta pagadalan, maray. Imbaga kanon ni principal ken ni Enteng nga adu ti limangan nga ubeng. Awan siguro ti isuruan dagiti manursuro. Apay ngay alimangan dagiti ubeng. Isu kanu nga ro ti mapandoktalan da Enteng no apay anaglangan da. Kasano kuma? Mapan na damagan no sa dino apurok ti ayan ti ado alimangan, mare. Apay ngay nga ta. Alangan mo't naggigiddan da nagsakay. Sakit ket ti kang runaan arasom no apay nga aglangan ti maysa nga ubeng. Ay, maamuan tayon to ti makagapaw. No apay anaglangan dagiti kaadwan nga ubeng. Anya tinaamuan niya uji pagadalan ka ni Kwaraw, kapitan. Mapan kami jamyanan ta damagan may. No anya ti parikot da. Taapay anaglangan amin nga ubing ijay. Uwan kapitan. Agdamag kayo kadagiti naganak. No apay pinaglangan dati anak da mapan ag-eskwela. Si kangarudon ti mabate dito'y barangahon. Ta mapan kami ka ni Kwaraw ijamyanan. Uwan, kapitan. Saan kayo masiguro nga agbayag ijay amyanan? Depende No, anya ti maduktalan may makagapaw. No, apay naglalangan dagiti ubing.
Makitam ka di ti adda iti masungat tangkay. Ti basit arang tayo, wunupot bridge iti karayan. Ay, awanin! Di talang ti mabali na pagnandag iti ubeng no pumalasyo da. Awan pagnandang aggapo di tabangi rabantay ang kail. Ay, masapul ngagtitinulong tayo, ta iremedyo tayo ti panakasukat tinaanod arang tayo. Sabay masapul tayo ti adwa kayo kan kamayan tapno maisublitin na yan o darangtay. Dapay mo dagiti dadakkel akabli ama arama tapno maisubliti rang tayo. Sige, pakamuan ta dagiti lalaki di tabangir tapag titinulungan tayo at tarimaanan ti rangtay. Nakitak may nagkuyog dagiti agulitag anapan ija amyanan. Adda nga tapaskay napapananda. Didak pa inawis ah. Ti damag kao ket mapanda ka no amwen no apay ang naglangan amin dagiti ubing at taga ijay apuro. Anya kumangay ti bibiyang na no naglangan da. Apay manursuro day ta abating day. Isungarod ti nagkamangan ni principal. Mas daaw no apay ang naglangan amin dagiti ubing nga aggapo ijay. Agin lalaing manin atay ta abating day. Ay nabadong pagrebengan na ta isuka nga rod ti kapitan. Inkamang dakon kwa na ti parikot. Apay ngay ang naglangan da ako na. Apay nga ta. Nay, nakayumot paray. Naggapan niya. Ay, napan mi kinita ti parikot. No apay ang naglangan dagiti ubeng. Kahit anya ngay tinakita yung aparikot paray. Narbangarod ti rang tayo apagnaan dagiti ubeng. Masapul ang matarimaan. Apay apagparikotam day ta. Iyaramidam iti resolusyon Taipan mo ijay munisipyo. Ay, talagang ngayaramidan mi Ang mabayag no yuray mo iti masaknan. Ay katanya nga rod ngay. Masapula kabayatan nga agur-uray iti mangtarimaan. Mga ramid tayo pa iti mabalinda apagnan. Agbanbanog ka lang paray. Nalakaya ta garamid iti rangtay. Ay dita kayan. Ay, natapimba naman. Di na kayat ti tumulong. Anya tinaduktalan nyo. Apay ang naglangan dagiti ubeng. Nayanod gayam ti rangtay apag naandaan tay. Ay sos, kasano nga rudan? Kaasida no awan sa bali adalan no saan nga ijay. Magnada iti bantay, nawatiwat unay, tadayo mo ti jay. Anya nga tikunan ni uncle mo nga aramidan niyaw. Kabayatan ka nung aururayan ti tulong ti gobyerno, da kami ti agtitinulong ang mga ramid iti rangtay. Takaasimot dagiti tattao nga aggapo ijay. Masapul nga no sakti magnama pa ni bantay, tay nakibaga ka dagiti lalaki ijay nga agtitinulong kami antay. Kwarog, tapno mabibiit. Damag ko nga addabak ng abalikbayan nga agnanaod ijay. Kay kayat na kanu ijay, tanaulimag. Kung ka nawan tay, nadamag kumutday ta. Nabit ka nawan naggapoy di Amerika. Ay, anyati ko na dagiti lalaki iji napanam. Maragsakan da ang kail. Mangisalog da kanu iti kayo kan kawayan. Ay, nasaya atap no saan unay nga ado tilangan dagiti ubeng nga agapo iji bantay. Tainak mamut ibaga ka dagiti mayat at tumulong dito yang kail. Ay, una, tapno mapantayon ijay. Ay, itarimaan tayo. Ay, ayan ngay kayam dagiti aramaten tayo lansakin paggalawt. Inalan ti may sa atanod pati martilyo ken ragaday. Inawis ko gayam ni tata ba daw, ngam di na kaya ti umay. Ingkaraw naman ti kinasadot na ken kinapaidam na. Di na kaya ti tumulang no da kakastoy pagkasapulan ti kabaranggayan. Ay, nakasukat mat ni pari ba daw? Mapansiguro ijay ilay, nga awan mo't agbiyahe at tricycle. Awan tanapan amin dagiti driver at imulong iti maaramid arangtay. Pay mo't akas jay day jay akaba dong. Saan ama nagarayat? Wen nga rud no isunto ti agkasapulan, awan to siguro ti mayat ang mga rayat ken kuana. Agnakam to nga taan no mapasamak ti kasta, maray. Saan ko maamapasamak day taa? Ang no iso ti pagnakman na, ay adamot pagsayaatan na.
Ay, daytoy akaadu tayo. No, agtitinulong tayo. Mabiit malpas ti trabaho. Udno dahita ko naman, Kyle. Adu ti may tumulaong. Nangitugot dahi ti kawayan kan kay-kayaw. Ay, pagsaya ata nano kastoy nga agtitinulong ti bumarangay. Ta mabiit malpas. Nurayan tayo pa iti resolusyon ngayon panyo ijay ilay. Adu pa iti pagdalanan ng opisina sakbay maaprubaran. Ay, una. Sana basta agkid daw. Kaadan. Dapay nang ikuan ng ibaga. Ngayon bagkan no talisto kang Kyle. Ay, may mayat lang ti agserbi asi pupud now. Tapno kay kayat na tayo. Damat sumungat alakay nga nakadwa na nakaawit iti karton ng Kyle. Ay, nabiit pa'y asimang panabalik bayan dayta. Ay, kasta ka niyang Kyle. Isugayam dayta alakay ti kung kunada balik bayan. Ay, anya nga tati awit na. Nakakarton ba't? Ay, saan pa'y amay-may sa atin nakaawit iti karton? Ay, hindi sunamat iti ayan dagiti kakadwa nga trabaho ang Kyle. Ay, awang agpasa. Ay, ginanada nga ta dito'y ayan ti maaramid arang tay. Ay, na. Kita, linukatan mo tila kay ti karton ang Kyle. Asit ganta. Diyan makatrabaho. Iso siyak ti agpamiryenda kakapsat. Ay, nagsayatan na po balik bayan. Sa pa'y makain inom kan mabisina ka na po balik bayan. Magan kayo iti tinapay. Kaya nadamot soft drinks dita, babaro. Ado tinalami. Damukado kayo. Imbag tadabas tuyaw sakbayan arbatirang tayo po balik bayan. Ila ko kumati anak ko, ngamsanin. Ipameryendak langan kadag iti magtitinulong. Amang isubli iti rangtay. Inton maaprubaran ti resolusyon. May taramaan to day tao, kat may mayat tao na po balik bayan. Kaya puta makita, ase sasaya at kayo, kan si aayat kayo nagtitinulong. At aitad ko akong kunayo. Ha? Apresyarek ti ganwat yo. Ay, anya nga ititid niyo po balik bayan. Sagutan kayo amin iti dolyar. Ano ti ornong ko dolyar? Ngam saan ko ama itugot no matayak. Ikan na kami iti dolyar po balik bayan. Pakalaglagi pa nyo kanyak. Akas ka barbaro o kabaranggayan nyo. Naikamang ti anak ko dito'y. Makita, ket nasaya at gayam ti kababalin nyo. Ay, nagsayatan nga makaigamakmatlangan iti dolyar. Kaya't ko nga iwaras kadag itinaayat ama nagtulong. Iti pakasapulan ti kabaranggayan na. Anya ti kunam tuyang. Winarasan ti balikbayan iti dolyar dagiti nagtrabaho ijay rangtay. Wen, nunapan ka kumamot, di adda kumamot dolyar mo. Ay nagsayang ay. Napanak kumamay. Si kanto mga main, adda papaidam mo, iso anarigat mo't asumreken ka ti grasya. Grasya, jay dolyar. Nawadwad pa'y adolyar tinwaras na. Hinton maminsan, tumulong ak tumay. Tapno may kanak may itigrasya ako nam. Sa kala tumulong no adda amom ama iwaras. No kat adda meeting, di ka pa'y mapan makimiting. Ha? Iting, wano makanla ti paglaingam. Nalpas ka din tirangtay nga inanod tinapig sa atudo, inteng. Una. Ada pa'y dolyar mi amin ang nagtrabaho. Ni paribadong saan natimulong. Di pa'y nakakita iti dolyar. Ay, dolyar kunam. Pangalaam kumamot iti dolyar. Inwaras di balik bayan nga agnana di di bantay. Ah. Isupay ka ti nagpamiryenda kadag iti kakadwa ka nagtrabaho. Aya, ay, nagsaya atenday ta balik bayan. Saan anaimawt? Iso siguro abimak nagtakas jay ti kababalin na. Ay, nakaawat kayo iti dolyar. Ay na, ay, nakatulong kayo pa'y kadagiti agnawd ijay. Ay, saanen nga aglangan dagiti ubeng, taadan rangtay apag naanda. Ay na, doble tirag sa kubana. Nakatulong ak. Ada pa remembrance ko dolyar. Ni ba daw, di na kaya ti tumulong. Awan dolyar na.
Kapitan. Si Kamat, tatabadong. Tumulong ka, tapno maparaburan ka. Hala, sigay. Ditan, tinagibusan ti sa balipay. Aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects June Red. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Na, ay, Inteng. Agbilbilang mo't ni pari badong iti kwarta na di ta paraangan da. Itay pa'y nga ron. Ay. Di mo lang may ibusan ti bilbilangan na. Win nga rod Ay, ay. Ne. Ay, ay. No. Nay? Sangaribaw! Ay, ay. Na- Ay, isang karibo. Sangaribon tumaday! Ay, ay. Sapay ipigpigsan na ti panagbilang na. Paray! Nagadwa sangaribo ko naman. Ay, na. Nay, ay ada ka magam dito paray. Apay. Itay ka pa'y abilang dita kwartam. Makadlaw kami na. Nay, apay masikuran ka. Kit ado nga ron ti kwartak paray. Ipangag mo pa iti panagbilang mo. Ipakpakitak pa ya. Na. Kita amot kami na paray. Ay, ay. Sa sangaribo da ito igam ko a kwarta. Di mo ipakipakita man ta kwartam. Tani, awan makukwartam eh. Maditi pampanunutin nyo anya paray. Na. Hulda pundak sa amitan. Ay, di mo ipakipakita day ta adu a kwartam kunak. Ay, umapal ka lang mo da. Na. Ay, maditi kasta paray. Ipaspasikat mo. Badaw, ayan di naglakwam itinatag. Ada dito'y bulsa ka. Apay abiro kay. Ikanak man iti igatang ko iti kasapulan diti kusina, tanay awanen apulos. Anya ti awan? Awan ti mantika, soy, suka, pati rikrikado, awanen. Adtoy, ti 5 pisaw. Anya, ano nga ide talima apisaws? Igatang mo iti suka. Limlima. Adtoy pa'y ti may sa 5 pisaw. Para iti mantika. Kan adtoy pa. Ay, saus! Nagado ti kwartam, saglilima apisos lang, ti kabailam nga itag. Ay, kit i-budget mo mutin ah. Kasano ang may budget ka? Kat awan pa'y bagas. Dahil ta tinariga king kakay, tuyang. Di mo amo ti mang diskarte iti panagbiag. Anya diskarte asasawam, kat awan nga rod kwartak. Utaang mo na di bagas. Total, kumarim mo diaglak lakaw. Ikanak iti paggatang kawon no saan? Gusto dahil tan intigaw. Dawat ka la, dawat. Ay, awanan na bati a kwartak ta dinawat mo aminan. Ne, apay nga agreklamo ka. Kat mapanak nga rod gumatang iti masapsapul dito'y balay. Agibati ka kumaman. Ura igatang la itikindi. Ay, adula amin akin day asasawam. Imbag pa ni pare badong tanagado ti kwarta na. Di na sa pa'y kabailan a bilanganan. Umutangak man, nanakwanang. Anya ti utang, suleng. Umutangak man iti mantika kan inam nga itlog, nana. Ay, oo na yan, suleng. Nayo naman ang ti utang man. Awan pa'y ngamin kwartami, nana. Sana balay, agbayad kamin tulat tano at da kwartami. Alaman langan. Aywan gayam. Imbag pa'y kano da tatabadong tanagado ti kwartada. Ribo-ribo kano. Dandan idida kano mabilang. Nagkuna. Kasta tinangag ko sa ritaan da kapitan ken nana banang. Idilim mabasak iti paraangan da. Ay, kasta aya. Oh, di nasayaat. Alam nana, mudtuyan diyo utangag. Tain na kon. Ang mga nuagsang sangitan dyan anak ko tamabisinan. Alawon. Mabit laeng. Ikan ka man laengan.
Ngam pangaasim tagbayad kantaw. Wen, nana. Ikarikday ta. Ay namaray, nagadumot day talista amon. Nay, utagam amin dagita. Wanan amaray. Kano nagado kano ti kwarta ni Badong Maw. Di na pa'y kano mabilang ti kinaaduna. Adu nga agpayso Ngam di nakmet kayat nga ikan. Aya, Iso nga umayak pa'y la umutang amaray. kasanom nga ron ita ang mabayadan ngay. Ay, Kumatangak man, marikwanang. Imbag ka pa'y mari, gumatang ka. Adda nga ron igatang ko. Kitaan niyo, Inted ni inteng apaggatang ko. Imbag ni Kapitan tamangtad iti igatang Maw. Wen tanalakamot adaw-dawatan ni inteng. imbag man maray. Ni badung ka. Ay na, permiti imot na. Isu nga ron nga umay ka umut-utang. Sapay kita man day talista amnay. Nagatidog, nagadumay. Ay na marikwanang pautang amon. Kaasimot. Masyanak nga road. Takita man day tarupa nanay. Nakunos. Kasla makalulwa asaan. Anya ang makaluluwa asaan. Talaga mo't ang makaluluwa ak. Apay nga main asan naka nga ikan iti kwartam day jay Badong Maw. Wen nga agpayso, mare. Imot nga raw. Adu nga agpayso ti kwartana. Ngam di na makayat nga ikan. Ay, masapul nga rod nga agtrabaho ka mo't. Pagtrabahuan na ngay Maw. Ay, kaasi ka Maw, marituyang. Inteng, mangantan. Mapantan ija kusina, tanakaluto akon. Ay, jak kaya timangan. Ay, umay kakit din ta intamangan. Kun apay aya, amasuron ka. Dawat ka dawat iti kwarta. Ita, awanan ti kwartak. Ay, di ka ka din masuron. Intamanganan. Sa anak ababisen. Ay, paboritom dya inlutok asidaan. Karne nga dalaok na karne kunaman. Aya? Ay. Wen. Uray dinawatan ka iti kwarta. Tanaimas ti sidaan ta. Ay, intang harod manganin. Awan pa'y gana sa mga mate. Anya mo dito asidayan ngay. Anya dito inluto masidayan. Bulong ti parya. Nga dalaok na abo nga ti parya. Apay. Nakapapait, mate. Unay ka. Na, apay nga agreklamo ka. Diyan na imas kumamot Na, apay. Adaintan mo a kwarta. Nagrigat tupay ti dumawat kun ka. Ay katagbiro kamot iti kwarta. Saklamin ang tiyan mo mapagdawatan. Ha? Kastagaya ma. Adan tula kwarta ka. Huyo ka kanya! Nimot na natuyang day ta umasidig dito'y paraangan yung nanabanang. Nakapanimid ang magmag na. Mabitlaang takasaritak. Maray! Ay, Maray! Malas ka no tinakapanimid. Ay, awan mo ngamin makukwartak maray. Apay, pulos lata adi nakaikikan ni Badong Maw. No inikanak ay nakaisam ak kumaitan. Ayun niya, nanabanang. Ay, tulungan man kit din ni nanatuyang amakabirok iti pakitang danan na. Uray siyak, kayat ko kumamot ti makitang dan. Ngam adamot ngamin anak ko nga awir ko. Marituyang, anya ayati kayat mo at trabaho. Sa anak ngagpilpilay maray. Mapan ka makigapas, nana. Ay ingkakit di makiraap. Sa dino dagita maray, tamapana man. Ay, paray. Agtugtugawak lang dito'y paray. Timabas mo't ite ni Marituyang. Mapan ka no makiraap. Ay, ikam ngamin iti kwarta takaasimot. Yak arod kiyat nga ikan paray. Suruan na kiday. Na, an mo day ta nagadu a kwartam? Talaga nga do ti kwartak paray. Kaya't mo ta bilangag manay. Ay, saanan?
Kastoy nga awan makukwartak, nay. Bilang kiday dito siyang wanam. Ay, makapanunutak iti maden, nay. Ha? Pumanaw ka dito, eh. Day talagpaspasi ka tiyan mo. Lumabasak pa'y dito'y Tersina, Maray. Mapan ka makitang dan. Wan amaray, inaldaw daytoy. Ala, dumagas kanto tao may ka makiistorya kada kami ka ni Maribanang. Inton masangok amaray. Adun samot tanti kwarta, marituyang. Inteng, mapan kan ija barangay hall. Ibatik to'y kwartakan ka. Ay na. Ay, maragsakan nak inteng. Tauray jak dumawat iti kwarta kat ikan naklatta. Una? Ta sigurado ana imas tumanan ti sidan inton madamdama. Sige, nasaya at mataikan nak iti kwarta. Panagkunam nga ta, Maray. Nakaurnungan ni Marito yung itibukod na kwarta. Apay mo't anak ko namday ta, Maray. Kasano, inal daw ang lumabas di Tersina kamapan makitang dan. Awan apulos langan na. Ay kat adu nga ruti kwarta na no kasta. Kasanon tungatan ni Kabadong, no adan kwarta ni Marituyang. Subsubaybayam mo't akas la dramaan niya. Kilapan man ito inapuyan. Kaya na makaungatan na ito atuyang Tuyang! Kasana sumungbat. Tuyang! Huyo! Anya nga huyaw. Ha? Huyo, kuna! Apay ngagsagsagay say ka. Ada mapanam? Adda kwarta kon Badong. Ha? Iso huyo ka kanyak itan. Ha? Anya? Kunaken kayday. Ano maadda anak iti kwarta. Huyo ka kanya. Apay, nalipata maun. Ala, aglisi ka dita pagnak. Tamapanak man mang restaurant. Ay, isuro ng muda. Ha? Ano sam atimangan iti kilaban? Na yan ayat ikastoy apa nagbiag. Ay, naimbaglaan ng tada ka sarsarita. Nagpagnapag na kami dito'y anak ko. Katnay, nakaturog matan idi inubak. Iso nga itugtugaw ko pa'y laang dito'y paraangan nyo Taurayak amariing to'y anak ko na nabanang. Ay katwan nadagsan mo't noob baam ta anak mo. Sakit magmagna kayo. Sapay medyo adayo ti balayaw. Wad nga rod nana. Sapay dandan inti pa nagluluto iti pangal daw. Ay, huwag nga agpaisaw. Ay, anya nga tamot ti ilutok asidaan. Day talaang ti problemaam, nana? Day talaang kunam, kat no nagdagsan na parikot day ta. Labsan kayo, pay! Nay, nakasukat ka mat, Marituyang. Mapanak man mangan ijay restaurant ijay ilay, Maray. Imbag man, nana? Kundi restaurant ka? Ngamsyak, awan pa'y na iyo mas asidaan may. Siyak mat, problema ti sidaan may. Ay, jak amo na niya ti ilutok. Apay, agmay saka Marituyang. Ayan ni Badong mo? Ay, makaamumot iti biyagnan, Maray. Anusan na atimangan iti kilaban. Mangan ni Pari Badong iti kilaban? Apay, saan mo nga isurot amang restaurant? Adamot kwarta na. Di makaamumutan iti kanan na. Sino ti masabata? Di Badong, Mike? Ang sangsangit wano agkatkatawa. Ay, bayam. Uray siya kadyak maawatan day tao. Ay, Pari Badong. Ay, pare. Ay, sikamot day tamasabat, may. Apay na ibusan di kwartam. Ado pa iparay. Sa kaagsangit. Win nga road. Dito yang ka. Ha? Ay, naanaw?
Bati nakmutan, baray. Ah! Napan ng restaurant na may sana. Ay! Di nagsamot dung-dungunan, baray. Ay, intay, balakada mun Balakadan ka kasto. Day takit nga men, ti imot mo kanituyang. Ah, Ay, aywom nga min Usaram day ta ado nga kwarta mapangay ayom. Kasjay. Wen, pari badong. Ingka ay wen ni tuyang mo. Armam kit di manen mapalin akasta. No isuti pa kay ayo ken kuana di sigay. Uno saan? Agkanta ka, haranaem. Uray tulungan ka. sino nga iti agkanta? Uray siya ko na. Kita sino nga iti gitara, baray? Una yan. Siyak manin. Siyak aminin. Ayos lang king ka, paray. Manungay ti itangdang ko king ka. Total, adumat ti kwarta pareha niya. Igatangan nakto iti masarap na pagkain. Uno ulam. Kasjay. Ay, sige, paray. Nakasagana nga gastos. Tapno saan ang mapukaw ti panang dungo na kanyak ni tuyang gaw. Sige. Tagawit kaming kanibanang. Tainak agin sayaw. Tapno napintas to ti kantak. Na. Sige, paray. Hingga nga rudin agin sayaw. Taintaharanaan ni tuyang gaw. Ni Kapitan Enteng. Sa di naman ang tipapanan, nakarubot kamay. Mapanak gumatang iti kanen ti pusa ken asaw. Kinunak to mga isardeng mo ti agtaraken iti pusa. Kada asaw, nga nagtangkem mo ti ulam. Isula ti paggasgastusa man. Isu dati ayan ti ragsak ko badaw. Isu adinak kumakunkontraan. Kasla saan na balay ti tao ti balay ta. Balay samot ti pusa, kada asaw. Kasla isudan ati panakaanak ta. Tawan ka nga rod anak ta. Apa hindi ka mabanbannog amang tartaraken kada kwada. Sa anak to amabannog badong. Ay, makamu ka man langan. Basta di nakiramraman nga agtaraken kada kita ataraken mo. Kahit saan kamot nga iramraman. Oray tigat-gatang ko iti kanenda. Kat sa anak mo't adumaw dawat ken ka. Isu nga rod nga ikarkarigatak ti makitang tangdan. Tapno laeng adda maigatang ko iti kasapulanda. Adamanen pa umay abagyo, inteng. Uun nga ron. Isu akasapulan ti panagaliptak. Ammo mat siguro dagiti bumarangay ti araramiden da. Uun ba't banang? Amudan asaganaan ti pa umay abagyaw. Amuda apalagdaan ti balay da. Ken adumad dagiti mangburburasan kadagiti mabalinan aburasan amulada. Ta sayang ba't no mabagyaw. Wen kahit agan-anad kayo mat nga opisyal ti barangay. Amok ada kayo ti kang rona na mangkita iti pagsayaatan dagiti bumarangay. Uwan ba nang? Gaputa day ta ti pagrebengan may. Badaw, manganta masapa. Amangan numaawan inton madamdama ti kuryentay. Tapa umay ka nga ruden ti bagyaw. Wala nga rudin aggaukan. Ay, mabiit man laeng tarumwarak. Itay pa'y nga damang mangag ko nga uni ti kuting di tarwar. May bayamaon, mga takidain. Kaasi damod, nang runakit adda pa umay abagyaw. Amangan no adda manen nagibulang iti kuting di taasidag. Ay, talagang awan konsensya dagita nga gibulbulang iti kuting. Saan dala ko man nga tartaraken, no saan damot akabailan nga asikasun ti anak dagiti taraken da. Ay, salbag dagita nga gibulbulang iti pusa. Agasang may dagita atalo ako tingay aywana. Kitaem na'y badong, nagpipintas ako ting. Saan nga ta masayangan, jay nangibulang dito. Ay natuyang nagadun ti pusam. Anya nga rod nga iti kayat mo nga aramidag. Jak lakit di makaturog amang dengdengag iti sangit dagitoy ako ting nubaybaya. Ay jak amuking ka. Mapagkaki di aggaon tamangantan. Ay, mabiit lang tapaggatasag pa'y dagitoy ako ting, ta sigurado ang mabisindan. Anya, uno na umpayapakanin dagita, ngamdata. Sana bali ta saan tapay mo't amabisain, tanangan tamot itay aldaw. Dagitoy ako ting, jak amaw no anya nga oras anaudi ananganda. Anya.
Nalpas matlaangan ti bagyaw, inteng. Wan nga ron. Ay, nga ano ti dinadaal na pagtaangan kan mula. Napigsa nga min ti angin. Ay, wen nga rod Ay, kaasimet, dagiti nadadaulan. Iso nga ron. Ala, ay agrobwat ako ta mapanak iti barangay hall. Sigurado nga ado ti maaramid ita. Ala, kat agan-anad ka, inteng. Naimbagag sa payo, Kapitan Enteng. Ay, da kayo mo't gayam, Dunya Maxima. Nakaumayak. Takayat ko nga agita diti donasyon. Sige, idisuyon day ta nakakarton nga awit yo. Dunya Maxima. Dilata ken noodles na kita, Kapitan. Ken agita dakpay iti cash. Para kadagiti kabaranggayan tayo anasalanta ti bagyo. Agyaman naklauna iti kinaman nagtulong yo, Dunya Maxima. Awan na nyaman na, Kapitan. Pagkaragsakak ti tumulong kadagiti kabaranggayan ana apektaran ti bagyo. Mangnamnama kayo adumanon dagitoy kadagiti na apektaran iti bagyo, Dunya Maxima. Ada pa nagtalagkukan ka, Kapitan. Katamok, adumanon dagita. Naggapuan ka de dagiti inwarwaras na Kapitan Adilata, noodles ken cash kadagiti na apiktaran iti bagyaw. Naggapo kan ni Doña Maxima. Talaga ama nagtulong dayjay adonya. Wen, Marey. At damot ngamin amin dagiti anak na ija abroad. Isungag may sa iti balayda. Wen, kasmutlaken ka Ay, narigat yung may sa Marey. No, paymet asaan nga alaan dagiti anak na ija abroad. Amang ano saan namot akayat Amang ano kayat na tiagnaad dito Pilipinas. Sa bagay mo't di Ken may mayat no agnaad ditoy. Tama iparabor na pay dagiti blessings na kadagiti kabaranggayan. Nakaluto magaya man nito yan. Muna ako namangan. Nakita ka makumikom ka dagiti pusa na. Nakita ka padpadidyan na dagiti kamampun na lang ako teng. Mga daki din. Sumarunto namangan. Ay na, nagbanglo to'y karne alinuto na Nangibaga akanum dayta. Apay, sana masida dayto aya. Sidain ti aso kan pusa dayta. Ay, unay kan. Anya nga rin ti sidain ta. Apay, at dainted mo nga igatang iti masida. Gaputawan inted kon saan ako namangan. Kay makitangdan kamut tapno adda igatang mo iti sidaem. Nagswerte mo tindagita pusa. Kada asaw, tanaimas ti pakpakan mo kada kwada. Italaeng ama kasidada iti naimas. Ita, agawan pa'y ida. Ay, una yun tuyang. Napatpatag sa amot tindagiti tarakan mo. Ngam iti siyak nga asawa. Kaasimot dagitoy akuteng. Awan inada amang papudot kadakwada. Iso akas lamalamlamin da. Irwar kumankit dito'y kulungan da. Mapan ko ipapudot ida iti kainitan. Tapno mainitan damo. Sigamat ti malabasak dito'y toyang. Apay dagita akuteng. Apay nga inruar mo ida. Kwa nga men, Doña Maxima. Napidot ko dagito'y akuteng nga imbeleng da. Masyanak, iso nga inampun ko ida. Ipainit ko ida, takas lamalamlamin da. No kasta, pet lover ka? Kaslakastan Doña Maxima. Uray syakmat, pet lover ak. Ada talo nga asok. Imbagken ka Doña Maxima, tasan mo a problema ti ipakan mo kadakwada. Syakit ag problema akno kwa. Iso nga reklamo ni badungkaw. Aglalo no kastoy nga addamanen baro nga ampun kaw. Apay, mano ayat itarakan mo? Talulaeng ti asok. Ngam ti pusa, sangapulo da aminen. Sa ita, addamanen talo nga ampun kaw. Tangay nasingpet ka iti animal. Ikan ka iti igatang mo iti taraunda.
Agpaisaw, Doña Maxima. Sanak nga gululbod. Mabit lang, awatam to'y 5,000. Para kanan ti pusa kinasum dayta. Ay na, agyaman na klaunay, Doña Maxima. Nasingpet kayo at talaga. Kun agdinamag ti kinaman nagtulong yaw. Gaputa amok ma, tirigat ti ado, ti taraken na. Adda papanak ita ba daw? Isu asikapay lang ti agpakan kadagiti aso ken pusa, Pagan anok nga apakanan dagita atarakin. Napatpatagpay king ka dagita tarakin mo. Ngam iti siya nga asawam. Tangdanan ka amang pakan kadakwada. Hagpaisaw? Wen, naluto kun ti kanenda. Nakaluban ijay lamisaan. Laukam tulaangan iti innapawi. Ay kit sige Harold. Basta saan mo liplipatan ti tangdan ko Awan ka dito luto masidak. Si kantumeten ati agluto iti sidam. At iti tangdan mo amang pakan kadagiti asaw ken pusa. Kumatangak man iti tuyo maray. Nay, itapan pa'y asika ti umay gumatang iti sidaen yaw. Apay, awan ni Marituyang. Awan, at napanan na. Imbag pa'y kay dagiti tarakin na. Tamailutwan na iti sidada. Hangam siya nga asawa na. Di nagpay mailutwan iti sidain. Makaamuak ka nun nga agluto iti kanag. Talaga abilibak mo't iti kinaanos ni Marituyang kadagiti taraken na. Umadon ti tarakin na maray. Takasanaw, pidutin na mo amin nga ibalang da pusa. No asino mo't nga mindagita naglay nga gibalang iti pusa. Mas dawak nga raw. Agtarakin da, sada ibalang ti anak ti tarakin da. Irresponsabli da launay maray. No saan da ko maamanusan, di saan da nga agtartarakin. Ngarod adtuyan tikat gatangam atuyaw. Aguray kayaw. Salpag kayo, mate. Ay, punag malaidan na pakanan. Tapno sumardeng dan amyaw-amyaw. Saan na balay? Nalutom ni Tuyang ti kananda. Laukak-laka nun iti innapaw. Ay, lukatak ti nakaluban na si Dada iti lamisaan. Dalam mo ti manok na itay. Ay. Naimimas pa ikitin ti si Dada dagiti pusa. Ngam iti siya. Ay, mukon ti haramiday. Jay tuyaw ti ipasidak kadakwada. Katsyak ti agsida iti dalam ti manaw. Naglaing ki din dagito yung pusa. No'y suda ti agsida iti naimas. Pinakan mo ka di dagiti taraken ka. Way, Apay ngay akasla saan damot anangan. Miyaw damot amyaw. rawit mo dagita apusam. Kasla saan da, mabsaw. Nagrarawid da. Nga mawan mo pakinabang da. Anya nga awan pakinabang alablabi daw. Sikaman nga raw ti agtiliw iti utot kas kada ulag nga umasidag dito'y balayta. Anya? Dahit ti serbi ti pusa ba daw. Iso asaan mo nga ibaga nga awan pakinabang da. Nakaumay kayo mat, Doña Maxima. Anya ka di ti maipaay ko kada kayaw. Imayag, tada kayat ko nga ibagakan ka. Anya da ita. Alalaan da ko dagiti anak ko ijay abroad. Kat parikot ko dagiti asok no sa dino ti pangipaiwanak kadakwada. Anya ti kayat yu asawan, Doña Maxima. Gaputaan mo kapet lover ka. Sika ko man ti panghipabantayak ka dagiti asok. Saan ka madanagan? Pauitan ka iti binulan para iti kananda. Kanan matan dagiti taraken mo. Kan saan laday ta? Adapay sweldo. Ay katuan Doña Maxima, nagmayaten ngay. No kasta, itulod ko nga rudan ditoy inton bigat dagiti talo nga asok. Wan, Doña Maxima. Nagampun ka manin iti asaw? At datangdan kaw amang ampun kadagita. Saanen amasapol amakitang danak, gaputapaw itanak ni Doña Maxima, iti igatang ko iti kanenda. Anya? Nagswerte ak ba daw? Addan mang taod iti para kanenda iti taraken kaw.
Sigurado ka, pauwitan na? Inted nanto pa yan ti sweldok iti 2 bulan. Kastamot ten ti budget dagiti taraken ko iti 2 bulan. Isu nga adu ti kwarta kita ba daong. Sana kon amapan makitangdan. Asikasweklat ta kanon an naimbag dagiti taraken ka. Napananman nga tan ni Tuya. Sa pa'y brownout, mate. Ay magsindiak latan iti kandila. Ta mga anak. Alas 6 ni tirabi. Hindi pa'y simang pa'y ni Tuya. Ay, mga anak kiday. Kalpasan na, maturog akon. Makaamumutin ni Tuyang itibiyag na. Ay, salpag dagitan nga aso. Taul dalaki din na taul. Disturbo iti turog. Bisa naala ko tuturog ka. Ay rumarak man. Tamapan ko langit pag-uray. Ha? Kaya nagasukmot din iti kusina. Ha? Nalipata gamay ni Dapti Kandila. Maurura mo ti kusina, may. Ay sumilagay mataul-taul lagi ti asaw. Ay darasig ka sa buwagan iti danom. Ti maurura makusina, may. Ay unay kan ba daong dandani kan na uram. Ay wan nga ro Tuyang. No saan nagapu ka nagiti tarakin mo nga asaw? Sana kumana ka rin. Oh, makitam itan ti patag dagiti taraken ka. Ay wan Tuyang. Jak idan ranggasan. Kin ipatag kumit idan. Akas iti panangipatag mo kadakwada. Ni Kapitan Enteng. Ay da, ay, nagadumanan da ito'y pagsangwan ta nga armusar maray. Ay, amukat nga ado ti makmakan dito'y balayaw. Iso nga idinagriingak itay. Imbaya ko na dagos ditaw. Ay, wen amaray. Adda pa'y hotdog, ham. Oh, day tati pagpalaman ka. No kayat mo matiin na po'y, adda tay ingkirog ko dita. With longganisa kan tinapa. Ay, nagemasan. Ay, katwen total. Awan mo't ni Enteng, taada seminar da kadagiti kakadwa na akapitan. Di sikanti kadwak manan nga agar mo, sar. Ay, uray siyak. Awan ni Badungkaw. Sakit awan pa'y imbati na akwarta, tapno adda kumamot igatang ko iti kanal. Napananaya ni Pari Badong? Napan ijay Pangasinan, maray. Inawis tay kabagyan na ijay, tatumulong ka nung nga agkarpintiraw. Sana balay. Tatrabaho mo't gayam tinapanan na ijay. Una, ngam awan mo't kwarta nga imbati na. Isu ada ito, imayak manin a makiarmusarken ka. Taawan mo kapi ken tinapay ijay balay. Awan pa'y asukar ken amin nun. Ala, agar mo sartan maray. Agkapeta, bayat anapudot pa'y day takape. Ay! Wan maray! Yahoo! Adda ka, Marimilyang! Marimilyang! Adda at dito likod ang tibalay, maray! Nay! Nagadugayam ti mulam maray! Sari-saray! Adda tarong, kamatis, sigarilyas ken manay, sitaw, bataw, patanay, na! Ay! Nagadaw! Ayun, maray! Nagdagat ka mula? Day tater aramidak iti inaldaw. Agmula tapno adda pangalak iti natang asidaak. Una, ay, Marimilyang, ang mga nuadda manin kilaban mo dita. Umayak manin makipangaldaw. Jak pa'y nangaldaw. Di ka pa'y nangaldaw. Apay ngay, dito'y kansamotan amang mangan iti aldaw. Manun nga aldaw akasta ka Awan nga min ni Badung ko, maray. Sakit awan imbati na nga igatang ko iti kanag. Kas ita, mabisbisi na kaun. Sa bagay, oray siya, jak pa'y nangaldaw. Ala, mapantay jay kusina, tainta mangan. Wow! Naghimasan ti si Damaray. Pinakpag, kunadda pa'y laok na karnay. Wen, maray,
Adamot nat da akarne, ijay impauragam Wunan niya. At dagayam tarakan mo ababaw. Ay, ada pa inabati nga inom apad padakkelak. Pauragak tumanan inton dadakkeldan. Alang arudun maray. Mangantan tanay. Mabisina ka. Nawon maray. Ay, sige. Agam mabitlaan. Tairwar ko tay buko Diyos di taref. Ay na nagmayatan maray. At dapay inuman ta abo ko, Jaws. Ay na. Naggasata ka talaga. Tadakas ka a friend ka. Ne, adda ka manan nanatuyang. Umay ka manan makipangan. Kanayon mo tinakasta. Katwan, imbagkan ka ta nakitak anagado ti bagas yaw. Talon sa akaban na bagas di nakitak ijay kusina yu idi kalman. Kat, anya ko mano talo akaban di bagas me. Iso nga raw nga umayak manin makipangan, taado jay bagas yaw. Ay ladingitak nana, ngam nalpas kamen anangan. Ala ka din mian, pakanin na kaun sa nabalay, taado mo ti bagas yaw. Ay awanan, timakan, naibusan. Na, di mo ka di malagay, tay kunada. Ano adda agkid daw iti taraon mo? Ikam, no mabisain, pakanin. Anya? Ay, yagyaman akmian, nabsugak, nagadutikinan kaw. Wen nga rod nana, awan bain mo. Inibus mo amin asidaan anatda, idinto tanaga daw. Sidaan mi pa'y kumainton sumaruno apandangan. Agluto kan tumanin. Ay kat kapilitan takasano kat inibus mo met. Rawot ka talaga. Ay, unay kan aya. Di ka di maragsakan tanabsugat. Mala, isimpamon tinanganak ta innakaun. Inawam mo natin ang anak. Anya? Ay awan babain mo talaga, anya nanatuyang. Sikat timanginaw di tananganam. Si kakidi mo. Pag inawam kidin ti bakay, takas kanya. Sikan ati aginaw, ta sikat ti ubaing. Sige, nga maudin da ito'y amangan ka dito'y balay mi Puskul rupa bakbaketan. Good morning, Maribanang. Umayak man makiarmusal. Adda ka manan marituyang. Talaga akanayo namatan ti umay. Umayak nga rod makiarmusar, tapno adda kadwam nga agarmusar, tawan ka nga rod ni Kapitan. Ay, awanan ipakan kuken ka. Sa anak anagluto. Uray kapilaeng ti pasangom kanyak, maray. Awan nga rod. Kano nakita kijay kusina yu akumplito ti abastaw. Nagado ti kapay asukar at dapay tinapay mo. Ken adupay ti karga ti repyaw. Uray pay. Alakit din. Ingkan, tarumwarak matan. Mapanak ijay teresena ni Marikwanang. Ingka ka di gumatang iti pagarmusaran ta. Ay, puskul rupa ka atalagaan niya, Mare. Ay, unay kan. Ay namaray. Kaslasan tangag kumaray. Pudno, agkumarita. Ngam di na kayat asawan, apakpakanen kalatan. Unay kan ayamaray. Kasya na kaday. Imbagkan ka at ado ti makmakan dito'y kusina yaw. Ngam siyak nga'y awan apulaws. Nakasanaw awan mo ni Ay, gas-gas daytan arason mo, Mare. Tapnag nakam ka, ingkamanggad. Unay kan, maray. Ala, ingkan, tarumwarak matan. Agtrabaho ka, tapno adda ka na. Ay, gumatangak man iti may sa nga itlog, kan may sa noodles, Mare. Ta nalakala nga iluto. Day tala ang tigatangam. Wen, Mare. Ta sisyak laang matimangan. Ay, may mayat gayam ti agmay sa. Ta agluto ka no kayat mo. Katwan Kasi ta, mga naklaang iti noodles. Mayatan. Ang no adda ni Inteng ay na masapol nga agluto Ay, wen
Ay ngam no maminsan, apalan kayo mat kan ni Marituyang. Taadda kapungan yaw. Nang runa no nalamag ti rabi eh. Ay kat, wen Ken adda makasarsarita yaw. Angam siyak, awan. Ken, no nasakit ti bagbagek, adda magmasahi kanyak. Win nga rod, idinto ta siya kat awan. Ay, anya ngay nga rod, kat awan asawam. Tatalaga siguro akas tamlatan, Maray. Ti single forever. Ay, win nga rod, Maray. Alang nga rudan, mudto yan tanudals kan itlog agat-gatangag, tain na kon. Ay, uwan, Maray. Mabit laang taikan ka. Agyaman ak dito'y merienda Violet. Sige laang, nana. Ngam, inibos mo mutan ti tinapay na daw. Sapay naimas na tinapay. Gumatang kantumanan Agmay-may sa kangum nagado ti tinapay mo. Wana, tanudad duma. Dumagas ni Kwarog dito laundry shop ko katag merienda. Aya, kahit okay lang kan ka nga umay makimirmerienda dito'y ni Kwaraw. Anya ko matidakas na ngay kaag close friend kami. Ay, kasta. Nukunak ngay nga ag close friend tamad. Tapno kanayo nak nga umay dito'y nga ag merienda. Mabalin na tamot anana. Ngam no umay kanto manin agbirinda dito'y. Naskan nga damot isang pot mo at tinapay Daytay kaimasa na tinapay. Apay ngay. Tani Kwaraw. Kanayo na gumatang iti tinapay, merindaan may. Saan la asyak teggas-gastos? Gumatang pa'y ani Kwarog iti kape kan soft drinks. Dila mabalain nga umayaklat ta makimerienda. Sana mabalin anana. Agmerienda ka, iti balayaw. Pinagbigyan ka laang ita. Ha? Pudno gayam tay damag ko. Aday tala makipangpangan iti kakaarubam ti aramidam. Ha? Ay wala na. Awan ka no babain mo makipangpangan latan iti kakaarubam. Violet, nakita ko mo't naggapo dito'y laundry shop mo ni Nana Tuyang. Ay wan, mian. Imay na kimerienda. Ngamnay, inimbus na amin at tinapay ko. Sapay nagaduday jay. Apay nga minadi mo inanawa. Timmalikodak labas ngam inibus na mutan. Nagbiay. Amom ka di pinabainak ni Nana Tuyang. Agasem, gapot ta pinakan ko iti na minsan, kanayunan na mutan ti umay makipangan. Uray dito'y ayan ko, mian. Iso medyo masuruna. Imbagakkan ko na asanin nga umay iti balay ang makipangan. Ngamin, saan akasali iti budget me? Katuan Makamumot na iti panagbiag na. Iso man. Di manggad ko tapno ada igatang na iti kanan na. Sadot matita. Iso abay am nga agbisin. Ala ikaw tayo impalaundrik nga ulas. Aywan, adda dita, nakasaganan. Bit-bit am tulat ta. Yahaw! Marimilyang! Yahaw! Umayak man! Ay, awanak maray. Ada na panak. Na, awang ka na. Agsasao ka mo, Maray! Ayan, Mau! Napanak hindi palingkay. Agawid kan. Na, amo kaun. Adda di talikodan ti balayda. Nalabit nga agpurpuros manen iti tarong na. Aw! Kunakun kag! Adda ka di tilikodan ti balayo, Maray. Apay nga da ka manan. Wen ata mabisinak, Maray. Kat amok nga ado ti taraon mo. Ken amok nga inlak amanak edi nagluto ka para iti pangal daw. Anya. Iso nga intamanganon, Maray. Tamabisinak aun. Nagpuskol mo't talaga ti rupam anya, maray. Apay, ada intad mo akwarta nga igatang ko iti kanam. Tano mabisin ka kat umay kalatan mangan ditaw. Unay ka na ya, Maray. Nagadulang aruden tinateng mo asidaan tayo. Malaki dain, intamanganon, Maray, tamabisinak Ay, aun. saan ka kasala iti budget?
Agawid ka kit din. Tadi ka mang singay ti trabaho. Nagimot ka mo tin, Maray. Mura niya pa iti ibagbagam. Saan ka pa kanon? Kanday to'y ti ibagakken ka. Nga anya, Maray. Awan babain mo. Kan nagposkol taropam. Ha? Kanday to'y pa'y ti ibagak. Importante launay. Kat isaksak mo di ta panunot mo. No adda panunot mo. Ha? Danggam anay bagmaray. Manggad ka tapno saan ka nga agbisen. Tadi ka kat makipangpanganlatan ka dagiti kakaarobam. Nawatam. Ha? Saan ka kasala iti budget may? Imbag ko man amom ti tumulong iti trabaho, ngam saan mo't nga round, taday talabapan ag CCM iti pakipanganam, te amom nga aramiday! Naa. Apay nga agsangsangit ka nga imbay dito Telsina, Maray. Naa. Umay ka ka di makipangan, tamabisin ka. Ay, saan ka pa kanon, Maray? Awan makan nga itid ko kan ka. Oh? Naglalay nga mon nga, itasyakit din timang pakpakan kan ka. Ha? Unaw, agsangsangit ka kaday, gapo ta pinabainan naka-apirme ni Mari Milyang. Lastog kidi aday Milyang. Naa, apay ako na malastaw. Una, tako na mela no asino nga sasaon. Pinabainan na ka, ngamen, kanayunom ti makipangan iji balayda. Katimaday, ibusam amin asidaan nga oray ammom asan payanangan ni Mari Milyang. Ha? Ay, Imbaga amin kanyak dayta ni Mari Milyang. Kan uray dagiti daddo maakakaarubam. Imbaga da kanyak ti kasta nga aramid mo. Ay, kwa. Ay, dayta lamapan makipangpangan kadakwada ti aramidam. Kasanaw kat awan mo nga ron kanik, Maray. Tawan mo trabaho. Ti kunamkit day, sadut ka nga trabaho. Naglawaan di paraangan kan sikigan, kas kadalikodan ti balayo amulaam itinatang. Ngamdi mo mat aramidan. Awan mo nga ron imula. Ay, nagrabaw tarasun mau. Mala, ingkan Maray, taawan ited ko kan kaamakan. Pulos, adi ka ikan, iti makan. Sige, pautangan ka iti pagpuunam nga agla ko, Marituyan. Ay, agyaman ak, Maray. Si kalaang tagpautang kanyak. Amin anang ibagaak kat di da kayat tagpautang. Gapo, taawan pa nagtalatdakan ka. Tasadot kamot ngamin nga agtrabaho. Aday tala makipangpangan kadagiti kakaarubam ti aramidam. Ay, Maray. Ala, pautangan ka. Kat agla ko ka, iti mabalin mo nga ilako. Iti kasta, adda igatang mo iti kanam. Tadi kakat makipangpanganlatan kadagiti kakaarubam. Anya nga glakaw. Inakit itayaday tiimpo-utang ni Maribana nga pagpunak kuma. Sigurado mga baka. Oh, di umado ti kwarta. Ay, masirib ka talaga, tuyang. Ayaw na, naibusan ti kwartak nga inutang ko kin ni Maribana nga pagpuunak ko mga glakaw. Ayaw na, ay kasano itangay. Kunak laki din no mga bakak ngam saan magayam. Marituyan! Ha? Maribanang? Ada ka ditoy? Adalanapan ko kinita di tabanger. Ang nakita ka nga adda ditoy. Sangsangit ka ba? Ay, Maray. Wala. Insugal mo dya impautang ko ken kakat naabak
ka. Ay, kamar! Ay, salbag ka abak-bakatan. Kakaasyan ka. Iso a pinautangan ka iti pagpuunang nga aglako. Tapno di ka agbisain. Ang inmay mo insugal. Ay, ikwa. Ipangasim ka di, amaray. Di mun pabayadan ta na. Bak matitisugal. Ay, unay ka nabakbakatan. Pwes, kasto laro ti aramidakan ka. Barang agnakam ka. Yan na, ikaw. Imbaot mo matin kanyak ipayong mo, maray. Ayan na! Gusto ko, nuston, maray. Ayan na, ikaw din. May babain dito, yan. Ay, awan manak nakamaw abak-bakatan. Ay, nanatoyang. Kinaasyan nakalangarudan ni Nanabanang. Ngam, sinayang mo. Anyang ita, nakaraman kan kwa na. Ala, sigay. Dinan, tinagibusan ti sa balipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Puclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, titing kay panagdangan. Naimbag nga aldaw, mga kabarangay. Handa na ba kayong sumakit ang tiyan sa kakatawa sa mga bagong problema ni Kapitan Enteng?